تا دخل مغندار شم قدردانا ماشاءاللہ وجهان در سمینش دا علی شانا چه خاتم دا نبوت آخرین یہ پرتلو دا دنیا ٹول شوا ودانا مفتدیان دے ٹول نبیان شل پو اقدس کے وائی تلے تو یہ یک تنہا تلا مکانا ستادلو یہ مرتبے تبا سکھ رسی سو خبر دیستا پشان بغیر اللہ نا داس دا قدر بل ہر قرآن نشی بے شک ہم صفت بد قرآن نشی جانا خدای محبوب در دوائلی زگوایم ہو بے ادب یم در دوائیم چھے جانا خدای محبوب خدای محبوب درتا ویل زکوایما بے آدب یم درتا وایم چه جانانا دلائق کلام بڑیر سڈیر سلیکی خو صفت دے ختم دل ندی آسان